Pinirma na ng Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang Memorandum Order No. 17, ang mamaya guidelines kang issuance na ring import certificate para kareng frozen fish ay isupply da kareng wet markets. Marapat yung pa mag-import kareng 25,000 metric tons so may gitwalong dalan a 40-foot container van da ring asan bagumbis sa October 1 hanggang December 21 ngening banwa. Milyari ang takbang ini ng DA kaya rin ng Pepalwal Presidente Ferdinand Marcos Jr. anyang April 18 ing administrative order amumutos keng departamento agawang mayan at pabilisan ang importation process kareng agricultural products. Pepasyag na naman ng Presidente abalaos na pamurin ding administrative constraints at non-tariff barriers na maging sangkan king pamagtasda kanu ring domestic prices daring agricultural commodities. Pero nung isa mga industriya ng agrikultura o sinaging kutnan, bistaman banwa-banwa na ng gagawa ng gobyerno ini, neman kanume kasaw ping polisiya, bang apababa ang presyo daring panyalwan. Hindi talaga solusyon yung ibaba ang taripa, magbaha ka ng importation. We've been to this situation taon-taon in the last 4 years and yet, hindi talaga naging solusyon ang importation. Walang kumita, nalugi ang producer. Hindi naman nakinabang ang consumer dahil mataas pa rin yung presyo. Kahit government, lugi siya kasi yung dapat na revenues na makukuha niya sa tariff collection, nawala. Agpangkang sinag Executive Director Jason Cainglet, makasaop king pamagbabana ning presyo daring panyalwan ning pulisiyang ini ng gobyerno at ding importers mo kanuring manakitan kanini. Anya ing kayawsan da king DA, gawa lang programa bang sopan dalaring local producers o ring kabalentamong ortelano. Maulaga mo naman kanong silipanan ning gobyerno ing malalyaring proseso kalwal daring produkto kareng farm gates, ang gana kareng miras na kareng palengki at isa batas lamo rin ding munikala mamaya proteksyon kareng ortelano ampong consumers. Nandun kasi yung abuse or pagkasamantala without pointing to anyone. Hindi natin sinasabi, biyahero yan, trader yan, miller yan, wholesaler yan, or importer yan. Basta tingnan nila yung masyadong malaki ang agwat. May mga pending bills, halimbawa yung Agricultural and Economic Sabotage Bill, sinasama natin yung mga profiteers. Kung maisabatas yan, hopefully, yung itong mga unseen hands, medyo matakot kasi ang parusa sa pag-economic sabotage, kahit nililitis pa lang yung kaso mo, non-bailable. Makukulong ka, like smuggling, yun ang ating hinahabol. Positibo naman kanoing sinag ing consultation ang mararapat ngeni apani mo na ning DA. Ing importasyon kasi maging sangkana mo naman kano ning pangabansot ning development king sektor ning agrikultura. Marakal kano sangkanong bakit mitatasing presyo at metong yamo keni ing esa sa patas tax. We cannot depend yung ating, lalo na food needs, sa vagaries ng global market. Ultimately, we have to rely on our own market, on our own producers. Kasi nga, itong mga nangyayaring global, from El Nino to yung sa Ukraine, ngayon sa Israel, these are international phenomenon na talagang may impact sa production globally. Pero ang tanong nga, bakit ang ibang bansa nakakakop, tayo parang hirap na hirap? Because ilang years ang dependence natin sa lagi na lang mag-in. Agpangkang Cainglet, peparas da na kanuking kongreso ing saingsing dang iniring ortelano at local producers. Ako yung kakayong talasuyo ay Jennifer Salenga ating pusong makabalad.